mana yuk? Ya mah, aing jemput si ieu Ersa. Di mana? Beli mah dulu aing gua aja sana. Bener. Gelis ya. Kamu bisa ilusi aja aing. Mantap, Bang. Mantap ya pokoknya mah. Gelis ya. Aduh iyalah. Gas. Hujan yuk, ya. Di situ mana tuh? Hujan tuh mana? Isi sekalian nyewa nih. Ulah lupa le biasa bae. Panuran anjing naon ya sih? Dia loba obat le, dia mah di warung. Obatan meramek. Yo peng. Di saudara ini yuk. Oh dia. Oh. Assalamualaikum. 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 Ogel. Yo, le. Di mana le? Nika. Semua ya. Yuk ya, siap. Yuk gini bae lah. Geus bae yuk di. Bingung ya. No. Main Ditutup. Ditutup. gimana ya? Ternyata kolong dah. Tahun ya. Ya. Di situ. Kenapa lalu anyus ya? Itu salah apa non busun? Jual peng. Salah apa non? Kenalan. Mau tak siapa tak? Ada yang orang kopi apa susu? Kopi bae lah, tapi ada kentalan kopi nasi etik deh. Kurang mah susu bae lah. Kopi jeung susu na ge beak Aing mah nong nawaran sih ra. Nawaran ge tadi bisa beli doang. Aju meuli gitu. Beli. Duh, gagal mau ngopi peng. Kumaha sih ra? Nawaran ongko kopi jeung susu bae aku masih. Woi ge, kalau gitu ngomongnya ke cewek mas tidak baik. Oleh apa nih? Ulah disarwatan di lembur serangan. Oh, oleh. Oke, kopi lain yang epeng dia masih nyari kopilan. Ya, Kopel-kopel mau apa ketahuan? Satu. Ya, sini lagi. Oh, peng. Woi, ayo. Woi. Ngising ruangan. Ngomong ge. Woi, ulah kopel-kopel woi. Wah, apa yang ketahuan? Bisa. Aduh, ya gak tak bisa udah, dulu gue jasa. Oh iya li, mantep kita bang. Gurih ya. Oh iya le, dulu nama gelis lin. Aisyah oge nama dempek, okos kue cucur. Iya, juburna gede doi. Gede dah, tetep entong. Ayo lah cabut. Wera, emang si Esa kemana gitu? Aya di jerok yang bahan piring. Buan piring. Set. Baik dia tak budak. Pantesan. Main nang bantu gitu, enggak dapat kayak jodoh aku. Kau kubusan di gawe nang molot nak banyak. Yang mau piring deh. Benar, si Esa malah. Ya setile aku kebal-kebal teh nyaran kopi. Hujan ti gede datang arah deui. Nyawa puntung-puntung rokok aja pan aing mah eran. Aing. Eta coba ra si Ersa toong bisi nyungsep doang eta di ayo ngumbahan piring kebal-kebal teuing sih. Aing mah. Ngabadeg kan kumban piringna. Urut manehna bae eta sorangan. Siamara beda-beda jasa. Aing dunur lain sugan cai putih dia sih. Aing mah ih. Kan nyokok sorangan bae malah. Sabari nong si Ersa. Mari kita makan. Waduh, parah jasa ya budak. Kue ini. Aku udah ngejangi. Malah jadi nang es di dinya, cenah kukumbah. Gigil. Sia malah es deui. Kue di susul. Capek aja udah si kumbah. Turun. Saya nyatu bae ieu gawe nanti teu kukumbah be si Ira. Aing cokotin cair aing minum. Nyokot kan sorangan lah. Gilaan. Poin tangguhan diareup. Parah si Ersa mah. Poin tangguhan. Jelema orang yang ES. Ih.
Kenapa sih mau? Oh. Itu bayi si R sama. Head dahar. Udah pegawai anak. Terus itu be. Pusing aja. Ya, tayo na yun. Ay, tadi. Kung ayaw subuhan sa'yo, bae. Main kondo, di ba? Wah, aing tuh diberi coy, si Ira. Kopi susu cai di kudunya kesalahan bayaran aing mah. Apakah acan kan dulu aing bayaran. Saan ka dia? Aing tadi si Epeng, si Tile, si Rian Terus kamarana? beli kopi. Ini mah beneran nih, mah beli setahun. Si hujan gede datang ke raki aing mah. Ditundaan putung-putung kente aing ngarokon teu. Ih, ampun. Woi, Bambang, duluan ke, tepuk mata gitu. Kencang amat sih ngomong aing teu boga mata. Sia teu boga mata. Teu nyaho sia ka aing. Oh bener le, sia ta nu teu boga mata nyalakeun ka aing. Oh iya, aing ngomong make etika ge. 12 bae sia, kos boga otak. Geus sia ka itulah, blegig jak aing. Jadah luangan sia. Itu Lah, sia wanian ge lobaan bae. sia ngising luangan. Nah, aing nelpon si Aira lah ya. Kan tuh aktif, siang amat ya wewe. Coba aing dari mana lah, bisa kenal lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, beneran ya caya yang haus ya. Udah haus dulu. Permisi dulu ya tadi minum kali. Udah haus dulu. Udah aing minum bae. Ra aing mah ada buaran bae di ditu cenah nekat timuan jeung aing mah jeung laki di dieu. Sia. Emang kunaon gitu aing duk di dieu. Nyin masalah bae sia ka aing. Geus ulah ribut bae. Mending ka dieu aya, dieu ke di dieu ya. Geus teh teu kudu aing nak balik bae lah. Awas ya. Beungeut sia ta, kos tapak lah. Wera, eta saha eta budak? Biasalah eta mah bebaturan. Bebaturan, tampang kos kebogupak bae. Terus lah, aing di tengah dia ongko, aing dicuekin bae dia mah lah. Molor deh, aing tunduk. Oh, kira asa lah ka ditu, kayak lamun deuk balik aing digerokeun. Oh, Akhirnya kejerolan ke WC. Oh, kok, pina. mau tangannya, Bi. Tong bae ko, dia mah ko si Pak Ul ben kita. Kieu mah ngutang, mau yang maling. Apa? Sia kunaon ngageteun aing bae. Bantuan aing yo. Di masih Aira laki kara. Emang kunaon lamun laki? Kan saya nyam sorangan meureun si Aira kerasa aing. Aing palaur, Bos. Soalnya eta lalaki teh tampangna pas tukang sol sepatu. Oh, geus kieu bae lur. Sia teu ka ditu kontrol. Pokoknya beres yang aing mah. Oh, geus. Awas yang teu ka ditu. Ulah teh nya. Oh. Aduh, aing nelpon sayeunya. Oh bener, aing nelpon si Tilebe lah. Halo, dari mana? Pandau amat. Coba kade ya, ke warung Bieti. Ayo perlu seltik ya. Kade ya, gue jelema. Mau ngakon tangguhan di dia, udah kebel-kebel ya. Oke sip.
Gel. Milu hayo jeung aing. Kemana le? Mantuan aing. Hubungan budak, harang sejasa aing eta geus ngadengena. Ayo geus. Ayo. Harang sejasa aing ye ka budak eta ye. Wah, kebeneran le. Mumpung emosi aing keur naik yo. Bukan budak. Emang siapa kunang gitu, Gel? Keur karesel aing peng ka aja lemah. Lah, Gel, siapa mah keresel we ieu, bagiana. Geus lah benak cincok aing sing ngisi lu jeung aing lah. Lah. Siti le ka mana? Iya tadi mah asana mulus beteng ge. Mencret beureun mana? Suruh ngomong. Kata geus. Cogal geser gua di itunya di beteng. Guys, ayo yang aing geus teu kuat ya dengan aing geus karatan. Sarua aing ge yok aing lagi break be macan yang keluar. Teu kuatan yo dengan aing karatan. Sarua aing bilang break. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kopi bener nih, kopi lain ya? Atuh kan Beneran ya? udah naon ya? Hmm. Sopan at ya. Ki batur tire. Heeh. Untung si batur tire. Dan batur tire sikat abis kau ini lah. Aji si tire na kemana? Jadi itu mana nalah? Ih, tadi urang tiluan kayak dia. Mainnya asal mah mulus beteng, mencet belum di situ. Coba telepon dulu lagi. Oh nggak sekalian telepon lah ya. Halo le. Aisyah sih kunan teh ka dia. Apa cirit? Oh iya dia mah parah, kos orok bae. Jadi sedang nangguan di mana? Oh enggak sedang akhirnya jeung baturan deh yo. Istilah kayak ngising cenah duduk di warung Ida. Saya pengen tadi gitu orangnya. Oh, mengira ngalengit bae. Tadi kumaha ya urang? Apa nih itu bae yang kan? Atuh ayo. Kayaknya saya. Yuk. Terus belan. Ya, mau ngalunjak dia tak kopi. Nyambung sih sebenarnya. Di kemana ya Ogel? Wah, si Aira sorangan bae itu. Anggotna wae. Tinggal kau bisa sekedeng-kedeng mabur jelas. Atep aya non dia. Neng, menang jukung tak? Oh adiuk bae. Tadi kudu langsung kabur bae. Kena naon neng yang balik bela. Ini tadi teh cowok tadi ke mana? Eueuh. Cowok. Tadi kan nunjuk dia teh ka mana? Eueuh. Oh si Ogel. Oh, ngaranna si Ogel. Oh. Pantesan cemen. Woi Seng, mana yang mana? Tuh. Oh eta. Di itu aja mana le? Kurang langsung sikat mes lah. Siap aing mah, pokoknya aing mah siap be. Geus lamun dia siap mah aing telepon si Atep lah nya. Oh geus kira. Bener manehan boga hajat nepan. Mantul. Tah si Aseng pas tukang dangdut bae jangan hajatan. Yang salah itu kan. Ini hajat kurang kunaman. Baik dia biaya. Embung lah. Atuh. Oh pan isi Atep anggo hajatna. Atuh guys, jadikeun lah. Kita mah kos imah dulur aing ja le. Oh nya Gel. Geus lah yang haru. Kurang sikat be. Geus ayo. Si Atep sih kurang tak aktif apa ya. Goblok biasa. Lobet apa ngebleng ya? Terpenting yang ngisi nyumplung HP-na. Neng ke jero nya, lihat ngejero lagi jero. Nah, neng kena naon? Haus aing dengan minum mulai lambat kan.
mana boleh teh? Sikat lah. Oi. Woi, ayah kali ya. Oi, oi. Woi, woi, woi. Udah eta budak meulaan bae aing teh kabagian jatah yo. Nya sorangan situ deh. Oi, ampun oi. Ieu batur aing. Dit kunaon? Aduh, baik. Wis. Ya udah Wih, bae udah mah batur aing. Gas. Waduh, kok bisa kieu yuk? Nyaho yo. Atuh aing mah. Aduh, kahayang nah. Kita hagebugan mah. Aing bae. Wih, Seng, emang ini batu sia? Ini mah nu ngampok jeung aing di jalan ya tadi. Oh aja le, eta mah anu tadi kesamprot teh jeung urang di ditu. Oh iya bener ya, jelema anu tadi teh aing. Oh iya le, ieu mah jelema nu ngamujak aing le. Ieu batur aing lawan hubungan bae bangsa kawan dia. Aing